Anuanom yewo adusua etoso adumienu. Ohwe adusua no atifi asam na osi odifo a onni ahoto no. Brofo kasamu osi the restless prophet. Kote mu nyinara ye no esua sene ebetimi age ahome ewo Christ mu. Ye de mu nchichi mu no ebebrem sesia. Pasachra manabo masumana neje so difo yi de ko preach ye na ni pasachra ye na onde na ni age Jonah immediately no yakopon friend no or share the magnitude of the problem onyame aduma mu no na wo betumi aye bia ye na wo tumi kra na ye bobo aye mo ma me mfasa akwanya yi emma akwa abasronko kwan so se de biarada mode mafidie sa de to London Ghana memenda akwanjefo Sabbath school na fe chosemu empensempensemu menim yie pa se onyankopon animu adiniye yekoso ara nso ebo empire ema mone yatifo ene yahwefo nyina babia mo ebiara onyankopon enhiramo na wotwi mu no ye hwe adusua etoso dumienu se wode wason afem ya na se wode wakoma adisa adusua ya chia obehu se ye hye se adusua ya si no ye hwe Christ na se rest in Christ ohumie betimi anya no Kristo mu ene na wotwe adusua ne ya adusua bi a no kwasem ne se ebeye de panti no menyi ohumfri mu ye hwe adusua wato ne din the restless prophet ye be hwe odifo bi ho asem na ebeboa me no mienu pa ansana yedisa adusua yi ebe brem no moma yenkutie nwom emfri London Ghana memenda akwanjefo church kwafo no mu wi a yede adusua mu mpensempense mu ebeto amso From
yɛda London Ghana memenda akwanhwɛ for church choir se enwuma omode abrayin twedi ampon adomonti eneme wo abusiafo mienu ewo ha omo abeka me ho na yɛde sa adusua yi ede ebremo na me wo openi oten mensa eka me ho wa ha se openi oten yemo akwaba na fe me botra na me ko Dr. Alex Collins Arthur so ena ete eto no ha no doc yemo akwaba. Great, Madam Assise, and then so my barber can't me who say and for addition ye and family at here for. I did for Monsono, a better massipa, says Biara, Mona, Monet, yang ASA addition. Yankupon Kusora in Shrap, Mosa, will share your Facebook and as a YouTuber or comment bia, or bet me atro at the atro as ye, na fe, bet me I can so was a Miss Bia, or bet me atro. At the atro as ye, London Ghana SDA Church, baby a platform bia or sharing. Was so no, and next midi kind a kind, you know, ye shed the restless prophet, and I say, Odi for our uni amotono. Answer no, my memma opinion otin and mompire mayin, ne we are ya shed this animal. Ma, your mompire. I didn't ask it for mother was just a pan of bamboo. This is a young brass or sell ma. You go as a panel. Ma for float to tea. Ebe church any addition. Would do Mubekaya home. A chair for better may tea for a tear. Tiasian be flew in chain. The Bekaya hon half a bra. Ebe go bay. Would do Montiasian and Yajuma. If you are dawasi. And Samain, although I used to Christ to Diamonti. Amen. Amen. Yeah, great. Yan show yedisiano the restless prophet and I say odifo onni ahoto. No kwasem se ope abasama eya nika pa e wo trosem abakon eye sa odifo yi ho asem odifo ben asem na mekan Jonah. Yenyina yenim Jonah abasem no oyo odifo bi onyankopon efre no na wan pese obekọ onyankopon efre no no akopɛ na kwan na ehunsunsan so ba no so na fe ehunsem ekowie bebre odifo a se ne de bia eya ameka no osofo eprichi manipa sachira manebo masumananije so odifo yi de eko prichi ye na nipa sachira ye na onde nani anje ne bo asafu nyankopon se nkrofo na wa mako kasa achrom no omo nya adwen sachira de omo ne achom odifo we controversial kakra no ho asem eye kesrene kakra abusiafo ye pese ehwe Jonah ho asem ne ya hwe ahomagie adusua ye betimi asua firi ewo Jonah abasem enemo enti nka abasem no opani se why krado a Jonah chapter 4 verse 11 Jonah enwoma no eche ye nan yimu du baako mayentie ni atro ne se odifo Jonah etie ye nan eche mu a ye du baako Osana medie ni wi kru kasia nipa bebre opeha aduonu a wonim nifa ni bonkum ene afie bo api nso wo mu no die erenye me ya na amen amen great say ye beba mu ye kona ye beba sa enka abosam no so na fe ya cheche wo but before them ye mfa adusua ne nha se wo book na hyase na ye nhwe ehifa na Jonah eko na ehifa na ofi se obenya asumdwe so okenkan Jonah chapter 1 verse 1 to 3 na say na all kano ewo ho no o say na ewurade asemba amate abayo na nchense sori ko Nineve kuro kase no mu na pa mu ma won hu say won bone afro abananim ena yo na sori say orudwane akotesas afri ewurade anim na osane ko yopa na okohunu ehyen bi a erekotasas na otua aka kwatena mu say orudwane ewurade anim na ne won akotases amen ma me fan sha sem free dog hodom dog yen hwo ehefa ena Jonah eko hwe se ne akenkansam ne eko ye na hefa na ofisi obenya ahomje ene asumdwe na adentina ofisi otekisa decision no yo me nya besmark me da say sane o kan no Jonah adisua no an interesting lesson. We say, Osha Bible more. Now, quarter edition in the Yesuya, F. Home, baby, a benyo home. Now, quarter edition in our tray, you share Matthew chapter 11, a free 28, a call 39. A clear say, or home,
ewo Yesu ho ose momra me nkyɛn mo anesoa ne nneɛma gu mo so na mema mo home na question is say adentina obi oye adwuma ma onyankopɔn a prophet na o dwane onyankopɔn anim fi sɛ wate asɛm bi a put in a state of restlessness a how aguno so and oji say baby obetim enya home no and so be free yes Christo in chain me imagine say me hwe kakra the background to the lesson enti sane Bible e kano Jonah na otikrobi akrabi ase kuro kase e ben ho pa the sea city your friend Joppa enti what kind lesson na emra oye na adwen so obedwane no okọ Joppa ho na so sha free Joppa eko Nineveh na ye the northeastern side of Joppa it was approximately around 550 to around 600 most theologians believe we say it's around that between 550 to 600 miles from Joppa obeko on the right hand side northeastern side. Na Tarsus nso okoye no Tarsus no nso ewo the western side from Joppa to Tarsus no approximately theologians put on between 2,200,000 to 2,500 miles. And let's put it in context. Jonah at Ebokura closer to Joppa. And your tea asem na boni hu sama hunti no. Yes, asem no say north eastern side just 550 miles from Baby Otono. But oyana dream say obe run from the face of the Lord. Obe free radi anima kwenya home. No obe far so far away from Nineveh. And say there is no way say a rather suma heaven commando so amon kwache no kra but am be che no. Na just asema is Nineveh. Wam de no be do Nineveh na asem no over. Enti instead say ko this side no ko right side no or no ko far east. Na ansa na yebebua bia no Jonah for no moma yenya abotre na yenhwe historical account of bebia onyamesoma no ne yen try ne yen to modern day ne yenhwe se bia you try to put it in context and amaya tiase ye me hwe kakra ebisa say modern day hefa Nineveh no na wo hwe real research kakra ekosi kroketua bia ewo Iraq a village bi na say there sa Nineveh krona nkasa it doesn't exist but around it no kura a friend of Mosul no na atwa ho achia na mo ama follow Iraq war no mo say e baby a bomb tete gupa na say wonim pokra wonim Saddam Hussein wonim hawa na wo si edi Iraq for so and this was the place your summa no Jonah said onko and theologians be brain so a believe we say Tarsus no somewhere in Spain and he put it in context you say onko Iraq but he ended up say onko towards Spain na abakwasem kire say Nineveh na the capital of Assyria for na Assyria for no omoye very extremely wicked there are a lot of history books are documenting how Assyria for city omo kire say omo ba na omo beto shell so a omo se ukuro nyina na omo ahye ukuro no na fe the young people ewo ho no omo company for na young people nom de omo akoton mo as slaves say omo beto shell so a omo make sure say they completely omo be destroy omo be wipe away Bible crown so can efa Judah home after 75 years with Jonah story ni see you know or hine bi by Judah near friend Hezekiah edumre bi Hezekiah ye na dwen so be form alliance ama aye we say asori tia Syria for na ekodra wie no Syria for or hine bi a friend Sharasharam or omutumtu omo na Bible edi adanse say Omo na omo ye very die hard fans of Hezekiah no the oye ne say omo skin no or rare omo skin no to say yes exactly tin omo skin no what pili and you can imagine how wicked
Wow, and now Omonso ase omoni na mu obi ana omo oppose Hezekiah kakra, they were advising Hezekiah say Hezekiah menko, and now Omonso indifference no or see omo de memamo easy way. No omo easy yin say ochi omo nyina na okoto omo as chief slaves. And this was the state Onyankopon soma Jonah. And before we jump into condemning Jonah no, adesua ne nyina yesuya Jonah immediately, Onyankopon friend or share the magnitude of the problem, or share baby onyamesi onfa onko. Say these people are very wicked. That's I'm calling them one me can sem tromo say the omo ye na nye. Nasa omo chemi no omo means omo skin alive na me can say. Enti Jonah eye na dwen say minko. Na me nyesa minko keko me ko the other way. Now for the question say how far can you run away from the presence of God? Bible say hefa na rade me kwa unhume. Say me ko she amramu kura erade wo ho. Me ko me peso erade wo ho. Eye Jonah edition eye object lesson maye. Say emra ono odwen say asema gu no so enti obedwane akọ baabi a obenya home no rather na odwane every baabi a ohome no wo. Enti me just yes edition no you be fat lessons free mu ne hu say so how ba they see dwane ko erade ho rather than say you dwane free nanim. Wait, me that say we the dog what hobo no what church background ni mu nyina am say agidi for yati Jonah ne background na chese nyesi no otumrika kwa ne mrika na no otuna justification wo ho hwe se ne na wickedness e koso ne ne ve wana me no mi no krampo anka me nim ye de nka be course out somewhere krampo ye mben ho krampo we nso ma afutu bi nso e wo ha se ebia na won so wa ye attempt bi se o how bi so nti waka ne ba bi krampo nya me nso ne bi in a way no so we Jonah ketwa udwane afri nyankopon enchen because how bit me sha wo so say nyankopon we me nsom no krampo bi me free nyame anim na makọ say afi na de obema ahome mum na wo free ne nchen akọ ebi na eto wo hasenti yenye very very careful me that say dog say what church musa e dia mai yenko yenim say na story no ko ende okotena ship no mu bonto no mu na fe ko ba se na fe ye ja no tu ensuo no mu na okodi na miensa ewo apatani yem se ne etie no gre yenhwe wo okọ abra Jonah ekoda apatani yem no obo mpaye yenhwe ne mpaye bo na obo ye ne yenhwe adisua betimi asua afrisa empire bo enimo ewo Jonah chapter 2 verse 1 to 9 no obo mpaye bi ewo ho no mo Jonah etie mi ni mu a ye ba konkopem nkron no se na Jonah free apata no ye mbom awurade ne Nyankopon mpaye se mfirima ho hia mu misumi frɛ awurade na otie mi frasama do ebunu mu metia mu na wate me ne na woto metwene ebunu mu apu akoma mu na ohwe amotwa me ho ehia ye asoro chi ne waro nyina ebufa me so na me nso me se watu mi afiri wanim na nso mekoso mahwe asoro fie kronkron no kwan so nsuo betwa me ho hia ye beduru okra ho ebunu twa me ho ebukasi epumu wura kyekere me ti isan me ko mepo nhine ho me ko asamado na woto me etwene krosan na nso wo awurade me Nyankopon wo yi mi free amenamu me kra ato me mu piti no me kae awurade na me mpa boduro nchen ane asoro fie kronkron ho wona won ani eso atro ahoni no wopo won ara won adom na me de aseda ani bebo wo afode de mahya wo ho bo no metua efise nkwagye ewe awurade amen Amen. Yeshe openi na mpai bo we no na die na oka efa ho. Okay, so you share said doctor edika de jichemu maye na no kwasem ni Jonah ehu kan no said na oka no say obekosa ni niwi akoka asempa no de akire nti obontum say obedwane said the history am ehu say na Assyria for ni trimu odin nti nanso nipa na wafro wo no ana nyame na wafro no won nim bamba won be ma wo nti ba say oka say won ko no okofu bonto no yehu de sie e ma ampa you know to twene okod ende apo opataye for 3 days the rest aye ka ho asem no home no ha na
onu konya ne home no nansa no ohunu se nyame wotrimpo bi anti o ma ne kodi apataya mu nansa pa o da so tenkwa mu no na it speaks volumes yes enti e ho no ohunu se no ene se no refi bibia so kai na afi o man ne ho ba ne ho so enti o ye na so bobo urade empire no asre no se funso bi a esie bia ne ana on pese o ye bia no onyame sa ankan no na o man emra ne ho so enti obo mpaye na prayer bonus na nisi konkron bia no the sanctuary na onyame de man se emu na yen worship no enti obo mpaye ma ikodu point bia fe de ono ho se onyame aye den etie ni mpaye no ma afi onya enuhu ahunu mpaye o mpaye a wo bo no aso hu se eye mpaye a eka kuma onyame be hu sampanya wa ye no wa reform enti onyame tie ne na afi o man hu se no akoya fe de tibia wa ba mu no hu se o man pia bia obo ntimi se obedwane akọ no onye den on san fa ne nchi obi na afi suma na obeyede obekọ emi anu it tells us something then ya nyame na madum bi so afred na beka na safo ahodo ho no o watrimpo nti a waye saa o emi be ye tia safo no efo se tia na timu ya nya hwe no ye jumadie nti a onyame frɛ ye nti wo die bia wo ye bia hu se the whole church no awo BBC ani so nti wo de na wo ye na contribute to making it a success nti sa nwum no nim to a asa wo ye asampa na wo ka bibia wo sa wo ye bia na sa wo ye ndi Jonah no ehu na hunu na fa obon pae no eventually nyame tie no e ma afi osoma na wo sa wo kọ no ye de o end by going to Sasuma no yo me da se fa ha opinion dog yo me na best mark me da se opinion so me da se Jonah adusua ya okoda ye fish yam 3 days no nipa bebre do time bia no more challenge say enya possible say we see that because omunhu bi da say na say BSc but one for na ya the lose sight and say Bible say onyankopon esiesie God prepared into fish na Jonah kodem no it was not an ordinary fish that existed Bible say God prepared na even pokra no Bible can with Genesis so onyankopon na body nyina if senke ordinary fish cry onyankopon am so no body no control bibia onyankopon would to me say and in that context no that particular fish now approach Jonah no man instruction as to how or swallow Jonah bibia enye no na yen san hwa another way wo ha Jonah no dream say asama abano so no e de how abano so enti o dwane afro nyankopon anima kwaje home but the mercy of God onyontofo to nyombio say your goodness keep following me emra Jonah e dwane afro nyankopon anim in the sane yesua de onyankopon ho na home wo ti odwane afro nyankopon nche na chese wo twe ho afri home no ho but no nyankopon de home no de to to the sense say ukọ hospital now I very depressed as niema go so bebra prescription be na doctor catchro o se tena na rest to nyankopon who say Jonah here 3 days rest until when he was running away krano of fasa kwan no so e man 3 days man rest Great. Ebinu Krampoche Bible commentary, which is 3 days, no was a symbolic for Jesus' 3 days. Or non so bad as I say so as obe sorry. So a very has a symbolic significance. Great. Yen share senior Jonah ayine esikoye meda mo ase sene mo achechire mu no. I think say ye dey buy yen so yen asechena mu ye Kristo ye mu. Is it wrong say asafu digimadi bi be sha wonsa say e dey bia nyankopon from direct say ne woni Jonah ye. Asafu betimi digimadi asha wonsa now on so hwe the magnitude of digimadi na e dey asha wonsa bia nominating committee be basu ina now shares no adewe no enya ade akunyi nyameko mintimi enso ano anase mintimi nyina no no so we consider it say udwane afi onyankopɔ odwumade ho tese Jonah ekoya na say we have a genuine reason why no de betimi aka say no de ya anje kura mpa okay opinion da wase pa am say say onyame wo senya osibo onipa bia ena wa hoodin mu no so onyame dwuma no wase onyame na kana Bible mu say so akamu mu bibia na
Yeah. Sa ka mu baby a osmo nye de. Mbisa me Awurade. Yeah. Ye frɛ Mose o kan sa asɛm ni bio. Na me Mose na wo se me kwa mi go yi Israel free Yeah. And for moon free Egypt in Cohen. Yeah, minimum Cassay. Yeah. As someone I make a share no, nimpa, Onyami who say obey to me, task now, dear man. All right. Onyami, I do mamoon on your betting I ye bian. Yen, I want to me cry. Yeah, boy, we are each other's keeper. And in our ya, be a winning hoon in dear now, only one. You seek help. And once I bought by auntie hardly panning, and you made a mouse mean to me. Me who baby Anna end up by saying, mean to me. Seek advice. The way I did my one also to me, no be a dipping. And Anna, why I don't follow on that person? No, not the ideas no, or no, the year and the might be out in Sassidi and on farm. Okay. So, and pimping is here, and Tiana, me minimum, dear Miss, say. Behadwin say ye be ma odwumadi pa na abeka say me ntumi. Okay. Sra hoden ne mwa so nyame go waka say so aka mumu biribi ana. Okay. Mu say rade. Yo, me da say open yen to aso na fe yen hwe afi yen ko nkabosem no mu no na fa yen sankin kan bibi kan na hwe problem ankasa na Jonah face wa na fe yen san hwe okwan ye betimi asua bibi afrimo. So hwe Jonah chapter 4 1 to 11 no abasam no ne timpo na ehye hono yen hwe ne si wo hono na fe mema dog nsamra mu na yen hwe adisua betimi asua afrimo. So Jonah itia ye 90 mu ba ko e ko se na asem yi anya Jonah de kra na ne ufui na obi se Awurade se Awurade enya masem a meda so mi wo asase so no me kan ye nie ye arenti na me ye ntem se meredwane akotasis if se minim se wo de wo ye Onyankopɔn odomfo ani mobrohunfo obo cherefu na ado ye dɔɔso na wo sesa wadwene ewo musu a wo de reba ho na afi Awurade gye me kra free me nsɛm na eye ma me se mewu esene se metena se na Awurade ka kyerɛ no se se obufu ana na Jonah free adi efiri kuro no mu na akotena kuro no apueye na obo sisen ho na otena ase enwunu anumu se enkosi se obehunu adeko a de a ebeye kuro no na Awurade Nyankopɔn siesie adendin kruma na efefe kata Jonah eso ema na tifi nya enwunu se enyinu mfiri na hohiahia no mu na Jonah eni ji adekruma no ho kese na ade achi a owiare ba apue no Onyame kopon siesie aboa bi ema no fitin adekruma no mu ema no apoye na eba se owia apue no Nyankopɔn esiesie apoye mframa emu ya hie na owia ba Jonah atifi ma no eto piti na Israel no ankasa onwunu na osi owuo eye ema me sene nkwa na Onyankopɔn eka kire Jonah se ese obufu adenkruma no ho ana na Jonah bua se ane ese mebufu ade ko owuo mu na Awurade ka se wo de adenkruma no asem no eye wo ya enso unye ehu adwuma bia na enye wo na wo ma no nyiniye na eba anadwo kro na ese anadwo ekura anadwo kro na medie nini wi kro kese a nipa babro pe haduo no a wonim nifa anim bonkum ani afiobu api nso wo mu no de erinye me ya na amen asana mema dog aba ho no unse Jonah di kan koka asem no that's right entino yenhwe okoka asem no o ewie no a sene niwefo no fa asem no that's right na Jonah so no reaction after asem no ene wa kan mema dog abe kasa eno ho yenhwe asem de okoka no niwefo no reaction asana mama dog aba be kasa ho hwe Jonah chapter 3 5 to 10 no ehwe asemo sane ninu ehofo no fa asem no Jonah 3:5 to 10 my ntio say ana ninu fo no gi Onyankopɔn die na opai mu adadie na ofrefra ituma firi won mu nipa akese so kosi won mu akuma so yes na asam no duru ni wehene nchen no osori firi na dwo so na oyi ne nwoso egu ho na ofra ituma na otena nson mu
na ɔma wɔ pae mu kan no Ninewi ɔhene ne na titire asɛm so kan sɛ nipa ne afie boa na ntwie ne nwan mfa hwe nka wɔn ano wɔn kodi ɔma wɔn kodi di na wɔnom nsuo nso na nipa ne afie boa mfrefra itoma na wɔn nsu dendenden mfro Onyankopɔn na wɔn san mfiri wɔn kwamɔne so ɛne amim adeɛ a ɛwɔ wɔn nsɛm no ho obi nim sɛ ebia Onyankopɔn bɛsesa n'adwene ɛwɔ adeɛ a ɔrebɛyɛ no ho na wadane afiri n'abufuhyeɛ no ho na wansɛe yɛn amen. So Ninewi for a social son and dog describe how wicked they were now we shall some a better catcher or we now show or hidden in your or ye again a bit me free a form of repentance no. Who said a bra or hidden a tear some no or see a who can see a pan by because Tawo catcher will be said oh more a to me na only muada or nini fear more and look around with us, and if you more so cry, the better no but or sense of those days, na him for no who almost last hour. As somehow can no make sure say it is being implemented. Yes. Into a few ones or no feeding who need any rights of the quack of money behind Eddie. Don't make sure say and she say no better than a crumb. Sans who sound pass on about Munchano. Nyano maja no wo picture say eh someone here dey ti o ye di na anim say no say na abon fo sempa na afra do nyame anim na watimi ama na di fo bebo yen kokko sese na e ba yen so de a ene na nwan ma yen sorry so hono na o se o hene no o mu di muadadie ene ayituma ebom na o mu ye dan mu di muada no na nya na muadadie hu akeke o mu sa ye den sa bom paye esre wo nyame anim adom se sempom so bi kra no ma ya onyanyere enche wo mu na uhwa kan sem na wie na o se awurade ti wo mu den wo mu mpaye na o ma de sere no na onyame edane na adwene anan ka de bo na bufuhie se ka de bese wo mu no nti ha mpaye na hu se ye den eye adwuma ni mu adadie no nti eye adwuma pa. Great. Now what they ba yen so yeso a ya na mpese ye de ba ye yeso. That's right. Also for a preacher out me say wa kasa pa ma ne asama waka no wo tibia bi mu a push you pa. How do we react? Ye de no ya na te say because utumi say achinyegye bi anim enye say ohene ne ka say oche no wahefa wa na ka kire wo wa na ka kire say wicked ye wi ana che say wicked ana e de na che say enye say legalism bi anu wo say at once na omu ho sana yen so ne ye te asem no a ye fa no ana ye nwi ho free ye bone ho ana say ye gyachi. Okay, ye ne no e two face ye wo nipa bi o ma say o ma primu akoma do mbe ya o mu be ene o nipa bi o ho a bi a preaching no kura koso so hwe the facial expression no say o hu sa asem aye den a hitting hard e bo okro otimi su ebi no kapa ma hu sa asem a o kan de so fi na so obi aka me ho asem a kire na because it ni ba mu hu se nyam ya pa o ye no na so fu gina so o ye den o preach so bi so fu nim no baby a enti ba sa na hit hard as an individual they also yen so be there betu ho na mo no aye den obo ho mpa ya sre onyame enti na ye wo sa intercessory prayer no bi o kro to seek obi say minia sro mon ka me mpa ebom bi kro asem na untumi nka otumi ani amanfo share say say mon ka me mpa ebom ne bi a o ho bi wo so na onyame nso ye den enam saa won kwan no so ye den ye adwuma tio ma ya wo de to na enum ye adwuma enti na nyina ho saa na me pense the way I was yen related to yen ho no god ni we ni saa Syria no ho na they don't exist enti I was say yen no in their place no then you put yourself who say yen na to yen ya so nke be ko that way na say ye de nka be act differently yo me that say for timesa and then me call dog so I can cancel my kind from 4 no ka kopem 11 e kire after say wa kan mo ma repent no
no Jonah na reaction bu fuye say nyankopon manka we nti na me dwane no minim say me koya ti o muti ase be wo nyankopon mini wakoma wo de be chewo ampa na da ho no nti na nka me dwane afiri wani no it was quite very interesting anka say wo chi o mu bo masu na nka wani je no o de ni bu afu nyankopon dog yen show honom no etisen adusia ben na ewo ho emaye but that's me near Bismarck interesting say mra onyankopon first asem no ba Jonah ho ana ne yam hihye no satem no ni akoma kro be gina bisa question yo but first say ye de na to nsuom onyame ayi no yes wo onyame ama no 3 days no working rest say ya obinum so enjoy onyankopon mercy no say the onya boldness it bisa question exactly and no first no na ma Jonah book no ye very very interesting say wakoka asem no amamanfo na even po na it was like omaya the boy for it was thinking na nipa bedwen say enya ade a omobaji onyankopon asem no omokra sakra omadwen na Jonah akohye kona bi so ohwe because prophecy no the call you know it was a prophecy of doom and Jonah dream of the so kofo there's no way some be sakra bi anyame aduna magimiti adidi o ma nchemia and rem mesken ho but me twen ahwe so mo destroy we are now me call at least prophecies bebre prophets o mabagana bebre o mo prophesy football ni we nyina so Jonah kokase tie ba na chese wenya one mark wona so Jonah ko prophesy say nini we be say nini we are say great eti otekwana ho afedi oban say rather reaction are different omunyina sakra na onyankopon de omboni nyina acho and no that was the first time abufuo no buy yes na abufuo no buy no onyankopon ye say memma Jonah object lesson na wate ase so onyankopon na adwuma o ye fa akraje ho adwuma and the first lesson was say o ma wia kese pa boy na wia no shi Jonah ebia Jonah by then no so ne tinwi caught some of us say na ye lusu ye tinwi na wia no ebo Jonah pa na hwa no onyankopon man hwe kakra bi fifiriye na ema no shade afei no onyankopon asama sonsono aba na wabe say hwe na firi ho na wasan ko back to first or tip heat of the sun no na afei asan de abufu eba no so na onyankopon kire ne say Jonah sa ingri mpo anye wompo na ye menam ye mawo I am comfort kakra am mercy am protection against heat from the sun no e call ye no ubuafu na me awrade me thousands upon thousands are omo ni the way some of them omonte masem da you think say I will easily want to destroy them na onyankopon ma Jonah a big lesson say Bible say John 3:16 o se onyankopon ba ma obia o se whosoever obia obeji onyankopon adibia no onyankopon ye willing say obe save no Bible say the Son of Man did not come to destroy onyankopon amma say obe say na onyankopon trimpon pa ne say obeji obia nkwa. What kind of Bible from Genesis to Revelation the onyankopon katem bia ne say o se mempe odebonye ni wu na emom de me pene say obe sakra na dwen onyankopon trimpo eba enipa nshisha wofa nipa one say abrinyina opese ogie nkwa abrinyina say ogie free bonimu abrinyina opese ogie free owuo mu abrinyina nsema edi o how egu yeso no opese osoye na o maye home eye object lesson pa onyankopon de maye say ini say yebu obia bam obi abomfia say oboni bia onipa no ne level of bone no there's no way say enkwaje ebe wo ho ama no onyankopon ba ma obia odofo a wotie me we so object lesson Emma there are sometimes some of us we beat ourselves too much ebia boni bia wakom or how be our womti o just say o boni no de edru some level bia there is no way so onyankopon betima je onyankopon nam Jonah adusuen so kire o say emra wo dwen say wakọ
to level bi onyankopon timonye ono saa time no kra no onyankopon adom no dɔɔso obɔne no ebro nini wefo ana obɔne no wo skin amanfo alive ana wo hye amanfo kuo ebɛni completely ebɛni omo ana no matter senior state awaduru bia no onyankopon nam lesson so kyerɛ sɛ na koma ene na dream pone se obegye nyina level bi a waduru no ma ho kwan na se ne onyankopon gye ne we fo no saa na onyankopon betima gye wo medam ase yenhwe one fan out na fe yen sorry yen addition no so yenhwe Jude enwoma no baako yimu aduenu ekopem aduenu miensa na yenhwe ohome se ne betimi de saa asam na to Jonah story way so yahwe Jude enwoma no etri baako no yimu aduenu ekopem aduenu miensa no eti asem o kan wo ho na wan tie ni atro ne se o se na mo adofo monfa mo ho ensi mu gidie kronkron no so mo mpaye ho kronkron mu mfa mo ho ensi Nyankopɔn do mu na mo ntwen ye na Awurade Yesu Kristo mo bro hu nkoda nkwa mu na afinyegiefo nso mu hu mobo ebinom nso mu nhwim won mfiri jamu na nye won nkwa na ebinom nso mo mfa suro hu won mobo na mo nante atade a honam nkekaye akeka mu no nso na mo ntane atade a honam nkekaye akeka mu no nso amen amen enti dog yen show na fi yen sorry yen addition no so sasemi ya Jude eka no o ha say no okwan bench ne betimi akipu sade we sa nyame do we ewe mu na fin so e na okafa related to Jonah story ya kan many of best mark me does say adofo Jonah addition yesu a powerful lesson na a lesson being so nsem bebre wom onyankopon ayesom no he's a powerful God na they all can na ne say onyankopon trimpon so person save obia na it will take whatever it takes so be rich on he will do that obi o ho a obefa esa ofa kwan boko so na wakrokro kwan so obefa so e dia save say eyese ofa ejem ofa through hard way be no save wa onyankopon wa badaye say wo oba na oba yes disobedience na or kobe bi ye how mumpokra na say the disobedience then call how mu a wo be reso ho still so be save no sa na onyankopon tie so kind the book of Jonah one you careful Obedre said the emphasis no was on Nineveh for so onyankopon ejiomo but we share lesson now Nineveh for no kra no they knew a lot of principles about nyankopon na Jonah ankasa nim you know Nineveh hine no hu say so nyankopon emma prediction of doom a conditioner because onyankopon say mempe or the bon ye ni wo na mom so be sakra na dwen enti asem ne bae no hu say enye so onyankopon hiti nipa na ewo Nineveh individual no he hate the art not the people enti mra or rally ne nkofo nyina ne manfo nyina na omo sakra o madwen no onyankopon ye de oje omo nanso na Jonah enim sa nema we Bible dia dance here say ohwe second Kings. This wasn't the first time Jonah commissioner journey. No, ye seasoned man of God all year juma nyame dina ye juma kese wo Israel. Nanso na there were a lot of nema onim. Enti onyankopon was using sad Nineveh experience not just to reach Nineveh for but also to reach Jonah. Odofo ye nyina ye adwuma ma nyankopon. None of us is perfect. Onyankopon ewo say iron sharpen iron. Yes kwan bi so onyankopon ye adwuma is so amazing say wo sekan na person sharpen sekan na the only way I be sharpen sekan na say so this sekan no to ade san ye hard so as we sekan no sharpen stone no na stone no so ye den sharpen sekan no sa no onyankopon ye say ye volunteer na ye onyankopon adwuma so if you sense the cause so
so Nyankopɔn frɛ say adwuma bi hyɛ on sa mempopo ti na ebia eye kwan wo Nyankopɔn fa so not just to save baby or person okono na ebia misconception niema bia wankasa won te ase no Onyankopɔn person fa sa kwan no so na odije won so yo medam ase agidifo ye beda munyina ase say Jonah adisiana adusua bebre ewo Jonah adisia me to da bia na ofi se wo free Nyankopɔn anim but nipa no be ma rest no ono ananim na wo free akọ to da bia na Nyankopɔn asem eba woncha na opese okọ umpese obeye Nyankopɔn no de asem ne ma no nim okwan obefa so aboa no atimi succeed wo na asem na wo de ama se koka no to da bia wasa koka asem no wabo obi wo mpai bo mu wabo mpae afi Nyankopɔn ama odi na wo ankasa so esa ya ya enti adusua bebre ewo Jonah adusua no minimie se nyina yasua adusua yi ya fomu aba ebepi na afi de akobobra Onyankopɔn enhira mo se mo de mo afidie de atolanda ngana memda akwanhefo adwumaje next week 13 Sabbath na chese ye de adusua no eba na wie ye kra Kristo mu ahomeje no next week ye de ba na awie ye kra enti no me yu hu mfru me nyina mfa adusua we mra na wie ye asumdwem ne ntimi nya adusua no yie na fi yentimi emfa mbobra Onyankopɔn enhira begafo so medam asese maba Onyankopɔn enhira ma yenkate ane na opinion ten enhira so maye ma emompaye da wasi nyametumfo so be kan ho ma yegu abe esro aso bi a etie wasemi bia odum ma omunya asem ntiase emfa mo yembra wie ebremu emu bebre yetise Jonah na yo kro bebre nso yetise niwi na wasi ekoka asempa no modin no be firi nyame ho tum yen ada ne da no frɛ ya yempu yenti enko osoma no bra ya je ofrɛ ne so no me so aba ne etwa da wasi so etie Yesu din nti amen amen